Lokasi Berobo andalan guys. Nih dari Jalan Sulawesi sana nih guys. Ya Benhi. Ya arah Jalan Sulawesi. Sana SMA 1 dulu. Nah ini guys, dapur Pelangi. Sana Berobo guys. Mantap. Jalan guys, relay bulu nah. Bulu proses pembuatan Berobo guys, Berobo dapur Pelangi. Wow. Coba ki guys, Berobo dapur Pelangi. Dijamin enak guys. Kaca nih kompornya, on proses bakwanya guys, perkedel bakwang guys. Nih konsumennya sudah antri. Ini ada nih konsumennya guys, udah menunggu Berobo guys.